Oleh dadinggu, takala da ate bata patapokana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube ye kabe sumba penewe wejewa. Toma data renge poneli na miurinda Yesu Kristu mainda kata sembayang, kata dengi petulu, pagata awali ngau matua. Mainda kata sembayang. O alamuri ma apadadi gelangi tamuntana lapata padadi ma same anata pia. Lapata engana manawar kululu agama akarawa magetole kama lotdo monogede bagegege pa aram sagama. Mapamelangi gue menawarmu narapa kaloga awaina kamarengi na li na monongarana lunggu limang pameringi komu umuri ate mapapangedama ne limu kamarengi dua rengi kabolawe kama pakaku kowe tole kama lima go amarengi matabaya ma orang ngarna anamanem Yesu Kristu penenge sembayang. Amin. Oleh dadinggu li ne miurda pereng dal ne lodo tade kewai wali buku renungan wasiat ne judulna lungguinawe ate a lagebora toleka a pandali. Tade kewai wali surata kiran dadi mema surata Amsal Salomo kauku akabulu 5 mata akabulu touda dukini mata akabulu pituna. Napa kenan nunda ne bina ne tade kewai wali mata akabulu touda lungguina na lina miurida. Ate a langebora nangindiwe mata a mengewala taka ate akalalu namuangge burah. Oleh dadinggu na ia pa inawalu nandutungge ba etawa bana Maria podi ia lodo. Lango kopo banda nambah bumbayoe amangunani. Na ki dongge umana na tutua iye panga apa inuna taka engangge bana langge borah. Takandaina ki tidak ata oleh bara umana. Waikongge banambah umbayowe pakole da nataluwe bapa baangge mata da ban rokola dan natutu kipo pakole lunggu idangge. Tole kaida ata adua dambu uma ta etawe bahwa tutunane mulindame dan waliwai kinge mbara bapiranggawi pakole taka bapeinawe ne ate. Oleh dadinggu neti nali na miuri parengenda Amsal kauku akabulu 5 mata akabulu touda na tekiwe bapeinawe ne ate atapia panangindiwe pangaru mbaratole ka atapia. Ate ala gebora na undawe mata deta mono papawili dana ia lodo taka ate androkola ate amanua namuat dengan gebura inang genati toko Salomo lakanda natutu we pangaa taka engat dong gene bawa engge manawara na lauka na pamananda pongge inda pia nambah umbayowe pangaa taka engangge kangamuka kawisaka bako le dading gumi natalu we ne ito batawola we ne pakole taka tambulange batawola we ne molindame awali ate dananda ne molindame dapa wo ikiwe dapa kolewa ikiwe wali mbah umbayada pakole da li na miuri netina na tekiwe na tikinda nga ikatandanga we ne atenda dumata ne molindame dawola kawe ne pakole aluana pawilinge areka na padukanda ndanga wene pamanawar wikina mono ndanga wene atenda. Amin. Mainda kata sembayang. Mapamalangi gue menawar umuri mu pemenunga bamaga niti nali mu parengema. Ga inanggu kamandaga we atema kaengang gene mulindame bama karawa we tilu tole kama. Tulu ma umuri wa iningamu matua kama puisiko kama kole kono dako tabang pakako itil tole kama. 5 go ama rengeki mata bayam. Uip mensalah bokala praima orang ngarna marni mu ngombe Yesu Kristu. Amin. Oleh dadi gunduka kina nitli na miuri parengin dan nilodo bula kangge like we subscribe mono pangidige para tungge bara online dawat eka poro ainana ta marenga denga bangene ya kabe sumba bata talar ngene li na miuri na Yesu Kristu. Maringina.